Inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Byarabaye biguma biba bizosubira. Ubushikiranganje bw'indero hagati buriko buriga inzira irashe y'ingene muronka aho muba. Umwenegihugu wese arafite uburenganzira bwo kuronka haba mu gihugu cyose cy'amavukiro. Aha mu Burundi President Ndayishimiye yasuye abaturage basenyewe n'imyuzure y'umugezi wa Rusizi n'ikiyaga cya Tanganyika muri Maramvya mu ntara ya Bujumbura. Naho mu mahanga Irani ntishaka amagambo ahubwo irasaba ibikorwa mu bibazo bya programu yayo ya nucleaire. Amakuru arambuye ni mukanya gato, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yatangaje uyu munsi ko ashaka ko ibihugu bitandatu by'ibihangange ku isi bigaragaza ibikorwa aho guhora mu magambo kubyerekeye kuzura amasezerano bagiranye ku mugambi wa Irani wa nucleaire mu 2015. Fidel Niyongabo yateguye inkuru. Irani n'ibihugu by'ibihangange byo kwisubira mu biganiro kuva mu kwezi kwa kane byo kurabira hamwe ukuntu leta zunze ubumwe za Amerika na Iran byosubira kubahiriza amasezerano yo mu mwaka wa 2015 wahoze ari President Donald Trump yavuyemo mu mwaka wa 2018 agasubizaho ibihano kuri ico gihugu. Mu kwihora kuri ivyo bihano abategetsi ba Iran baciye basubira guhingura ubutare bwa uranium ku rugero ishobora kwifashishwa mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Naho intumwa y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ikurikirana ibiganiro hagati y'izo mpande zibiri yatangaje ku munsi wa gatatu ko yemera ko amasezerano azoshikwa ko mu ncuro y'ibiganiro ikurikira izotangura mu ndwiza. Abandi bategetsi bakomeye baserukira ibihugu byabo bavuga ko mu minsi iri imbere hari ingingo zitoroshe zitegerezwa gufatwa. Fideli urakoze. Umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'ubumara urarega leta ya Syria ko yaba yarakoresheje bene izi ntwaro ku baturage bayo byibura inshuro 17. Fernando Arias, umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'ubumara n'iz'uburozi OIAC mu magambo magufi y'Igifaransa, yari imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Yavuze ko abahanga bawo bakoze anketi ku birego 77 kuri Syria baguye ku mwanzuro ko leta ya President Bashar al-Assad yakoresheje cyangwa yaba yarakoresheje intwaro z'ubumara byibura inshuro 17. Mu kwezi kwa munani 2014 guverinoma ya Syria yatangaje ko yashenye intwaro z'ubumara zose yari itunze, ariko Fernando Arias we yemeza ko itanga amakuru atariyo. Ambasaderi w'Ubwongereza muri Loni Barbara Woodward nawe avuga ko hari ibibazo 20 bitarabonerwa ibisubizo ku byo Syria itangaza ku mugaragaro. Richard Mills wungirije ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika muri Loni nawe ati ingoma ya Assad ishyigikiwe n'Uburusiya ihora yanga igenzura mpuzamahanga kuri gahunda yo gusenya intwaro zayo z'ubumara. Ambasaderi w'Uburusiya muri Loni Vasily Nebenzia arega OIAC kubogama kubera ko ari igikoresho cy'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko abyemeza. Radio Ijwi ry'Amerika tugarure Fidel Niyongabo noneho atubwire inkuru y'iki cyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wabujije indege zitwara abantu n'ibintu z'igihugu cya Belarusiya gukoresha ikirere cyawo. Izo ndege ntizizokwemerwa no gukoresha ibibuga by'indege by'ibihugu 27 bigize umuryango w'ibihugu by'Uburaya. Ni nyuma y'ingingo y'abategetsi ba Belarusiya yo kunyuruza indege itwara abantu Ryanair mu ntumbero yo guhagarika umumenyesha makuru atavuga rumwe na leta Roman Pratasevich yari muri yo mu kwezi guheze. Mu itangazo no munsi wa gatanu umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wamenyesheje ko ibihugu biwugize bizosabwa kwangira guhuruhusha indege zarizo zose z'igihugu ca Belarusiya gukururukira canke guhaguruka zivuye ku butaka bw'ibihugu biwugize canke gukoresha ikirere cyavyo. Gukumira Belarusiya gutera gukomera mu makungu kuva ico gihugu kinyuruje indege itwara abantu Ryanair ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatanu. Kuri iyo tariki abajejwe kuyobora indege b'ico gihugu babwiye abadereva b'iyo ndege ko irimwo bombe. Babategetse kururukira ku mugwa mukuru Minsk, baciye bakura muri iyo ndege umumenyesha makuru Roman Pratasevich akaba apfunzwe muri iki gihe. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet
eshatu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane n'amakuru y'iriyaga bigari. Mu Burundi urugomero rwo kuvomera imirima mu ntara ya Bubanza rumaze imyaka 10 rutaruzura kandi rwaragombaga kubakwa mu myaka 3 gusa. Bimaze guhombya leta amafaranga arenga miliyari 13. N'abaturage bavuga ko bahomba cyane bagasaba gushumbushwa. Mu rugendo yarimo muri Bubanza, President Evariste Ndayishimiye yatangaje ko abahanga bubatse uru rugomero bagiye gufatwa bahanwe. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye iyi nkuru. Hari mu muceri uvuye mu kaza turi mu bigori. Uyu muceri mu mwaka ntawo hari kubari amazi yabaye makeya. Uruhombo uyu munyagihugu ariko arasigura ko yagize rwavuye ku rugomero rwo kuvomera umuceri n'ibindi bitegwa rumaze imyaka irenga 10 rutaruzura. Rwabwirizwa kubakwa ku ruzi Kajeke mu kiyaya Caranda mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Abanyagihugu baharimira umuceri barerekana ingene rwasenyaguritse. N'urugomero rwabomotse rutarahera kubakwa naho ibikorwa bya mbere byo byari byatanguye. Urabona ikibakosima cyatangira carisugumye cegera hepfo hagati na hagati kiramanyuka umusuna warugifashe urabomoka. Imirimo irenga amahegitari 1000 niyo yahombeye. Beneyo baringa ibihumbi 10 bavuga ko inzara igiye kubica. Agahombo karimwo gose kwa tutarimye umuceri nkuko byahora bikwiye. Mumbe tushaka kuhomba eteriga ko abantu bashaka kurima badahombe kiga kantu bashaka kuronka amazi agenda neza teregite mirimi karonka amazi. Nkuko twabuze n'amazi ruzi ngaha gwarapfuye amazi nta turonka urishire mu muceri cyangwa bakarabana kantu kagatererano nk'ubu bodufashisha kuko nk'ubu tumerewe nabi cyane amafumbire arazimvye. Umusanteri wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ahari biyaya bya Rugunga Gihungwe na Busongo hasanzwe harimwa cyane ibitegwa by'imiceri n'ibigori byari byagenewe kuvomerwa n'ubwo rugomero. Amenyesha ko uruhombo ruzokora ku banyagihugu benshi. Leopold Ndayisaba asaba leta kugarukira kuri abo banyagihugu. Turano kubara rizogwa cyane cyane muzi ko komine Gihanga isanzwe irima igiterwa c'umuceri. Aho rero hose tukoresha amazi mu gihe atacokogwa. Turano yuko umurimyi agiye kwikorera amaboko igiterwa c'umuceri ntushobora kugikora utafashe ideni kuzosubiza ayo madeni kizoba ingorane. N'ubusuma bushobora kuba bwinshi kuko mu giterwa c'umuceri bisaba abakozi benshi. Nuvuga ko abantu benshi bahatorera koyoko bakaja gukora muri iyo mirima. Twiyumvira tuti none boca babaho gute. Aho umukuru w'igihugu yagendera ico kibanza kuri uyu wa gatanu, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko amafaranga arenga miliyari 13 y'amarundi ariyo ikigega ca leta cahahombeye. Yashizeho umugwi w'amatohoza kugira ngo ukuri kuja habona maze abanyuruje amatungo ya leta babihanigwe. Kubwiwe agahombo abanyagihugu bahagiriye kabwirizwa kwishurwa n'abari bajejwe ico gikorwa. Yamenyesheje ko ataho bitaniye n'ubunyonyezi ibiturire canke kunyuruza amatungo ya leta naho atatomoye neza ko abarimyi bazoshumbushwa. Yabijeje ko hatazobura igikorwa. Yategetse ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo ntigitume abarimyi bicwa n'inzara. Ubwo rugomero rwatanguye kubakwa mu mwaka w'2009. Amashirahamwe 3 ajeje inyubako harimo Etamuko na Bitico Pacific yabwirizwa kuba yagujuje mu myaka 3. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaheruka guhagarika ivyo bikorwa maze bunemeza ko ayo mashirahamwe yananiwe no kubahiriza amasezerano. Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasuye kandi abaturage bavuye mu byabo kubera imyuzure y'uruzi rwa Rusizi n'ikiyaga cya Tanganyika bacumbikiwe muri site Sobel muri Maramvya mu ntara ya Bujumbura. Yabasabye kwitegura ko bazimurirwa ahandi burundu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye iyi nkuru. Intara ya Bujumbura mu kwezi kwa kane no kwa gatanu yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane bivuye ku mvura yaguye ari nyinshi. Buramatari w'intara ya Bujumbura amenyesha ko ibiraro bitanu biri kwibarabara y'igihugu nimero 3 na nimero 9 byabomotse burundu, bakaba bariko barabisanura kubera imyuzure y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Imiryango 2763 yaratayiza irahunga muri komine Mutimbuzi. Abanyagihugu bahunze nk'uko bishikizwa na buramatari w'intara ya Bujumbura bari mu masite atatu ariyo Mafubo, Kinyinya ya kabiri na Sobel irimwe abantu baba 6,000 ari nayo mukuru w'igihugu yagendeye kuri uno wa kane. President Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abanyagihugu bari muri iyo site ko yabagendeye kugira abereke ko igihugu kitabibagiye. Naje kugira ngo mubone ko turi kumwe mu bihe bigoye muri mwe. Naravuye mu ngo zanyu mugabo ntimaze kugwamwo n'intambara cyane uburyo bw'abana b'abantu no kubera ibihe. None rero ibi dushikiye twese turakeneye yuko dufatana mu nda. None rero ku ruhande rw'igihugu bamwebwe nyene abenegihugu barashoboye kwegeranya ibyo dushobora kuba turabafashisha kugira ngo mube muraba mu kurindira yuko Imana idufasha ajya amazi akame. Nicyo cyatuzanye rero tuje kwifatanya namwe mu ngorane murimo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyagiye imbokoboko kuko yagiye ashiriye imfashanyo abanyagihugu bahuye n'ivyago. Yabashiriye amatoni 25 y'umuceri, 25 y'ibiharage, 5 y'ifu y'imyumbati, amavuta y'amamesa, amasabuni, ibirengeti hamwe n'amafaranga 30,000 y'amarundi kuri buri muryango kugira babe barifashisha. Iyo mfashanyo yakiranywa kamwemwe ntangere n'abo banyagihugu batayizabo. Sije ngaha anu naricaye ndaruha ndiganyira ndavuga ati Imana uramevye mu kubaho kwanje nanja naronka twagumaguma ngaho nyene nari numva base numva nabi hejuru y'inzara ubukene. Arakoze nakubaha twayerera tukaburiyo tujareza tukabura icyo turya tukaryama. Jewe ndamushimiye rwose, Imana imuhezagire ataraho mukami k'Imana yikanire. Fasha y'umukuru w'igihugu twayakiriye neza. Abana twatumaze igihe ngaha kirekire nk'inga zibiri atamuntu aradushikako turi ku ruzuba. No musi rero tukumva batubwira ko umukuru w'igihugu aza kutugendera. Yego turakiye amajambo yiwe, turakiye n'imfashanyo aduhaye, turashikengurutse cyane. Imana imuhezagire kuko twari dushonje mu bana, inzara yagomba itwice. Nuko twashimye cyane rwose ko twatumaze iminsi twidoga, bamwe bidoga ngo inzara yatwishe baje kutwicira hano. Mbere Imana imuhezagire ngene imigisha aho yakubuye bizeho kabisa. Kubera iyo myuzure yama yateye ibice vya Gatumba, Maramvya na Kinyinya mu ntara ya Bujumbura bitaratorega umuti, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko abo bahuye n'imyuzure ko bagiye kubaronderera ahandi baba mu ntumbero yo kubakingira. Byarabaye biguma biba bizosubira. Ubushikiranganje bw'iro hagati buriko buriga inzira irashe y'ingene muronka aho muba. Umwenegihugu wese afite uburenganzira bwo kuronka haba mu gihugu cyiwe cy'amavukiro. Ni ukuvuga yuko mutaba mu Gatumba muraronka ahandi muba muteza kuharonka. Nicyo bituma leta nkuru yacibazana aho muba muraba mu kurindira. Murabifitiye uburenganzira rero leta irashaka kubaronderera aho muba mukarima mukagira ubuzima. Ni uburenganzira mufise. Buramatari w'intara ya Bujumbura nawe yasabye umukuru w'igihugu kubandanya afasha iyo ntara ifise imisozi ihanamye, ari naco gituma bakunda guhura n'inkurikizi zihindagurika ry'ibihe uko umwaka utashe. Desire Hatungimana, Kigali. Erika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Icegeranyo cy'abafaransa b'abahanga mu by'amateka cyiswe Rapport du Clerc cemeza ko Ubufaransa bwagize uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko ko
budafitemo ubufatanyacyaha. Abahanga mu nzego zitandukanye 8 bakomoka mu Rwanda baba mu bihugu binyuranye byo ku mugabane w'Uburayi bayikozeho isesengura bavuga ko ibuzemo ibintu byinshi. Babiri muri bo twaganiriye ni Maurice Niwese, umwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mu by'indimi aba mu Bufaransa, na Nsengimana Nkiko, umuhanga mu bya politiki aba mu Busuwisi. Kutibanda ku Bufaransa gusa mu isesengura ryabo nababajije niba atari ugutandukira. Maurice Niwese niwe utangira asubiza. Ntabwo twigeze dutandukira kubera ko nubwo raporo ishingira kuri archive z'Abafaransa, ni ukuvuga ku nyandiko z'Abafaransa, inyandiko zigeze ku ibihumbi 600, ntabwo ivuga ibijyanye n'Abafaransa gusa. Iyo nyandiko ivuga Abanyarwanda, iyo nyandiko ivuga ibijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi, kandi iyo nyandiko ikaba igamije gushyira ahagaragara impamvu zateye jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo uravuga iyo raporo Duclerc? Iyo raporo ya Duclerc. Rero impapuro z'Abafaransa ubwazo ntabwo zihagije kugira ngo uzihereho uvuga ko ufite amakuru ahagije kugira ngo uvuge ko ibyo uvuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se ku ntambara yabaye mu Rwanda ko byuzuye. Ikindi nakongeraho ni uko iyo raporo na za archive yakoresheje n'izo mu Bufaransa atari zose, kuko nk'iziri muri Parlement mu nteko y'Amategeko y'Ubufaransa ntabwo bigeze bazigeraho. Nicyo gituma tuvuga ko iyo raporo ituzuye. Wenda ntitubigarukaho, twatanga n'izindi ngero nyinshi zerekana ko ituzuye. Ntabwo ivuga Abafaransa gusa, ivuga n'Abanyarwanda. Ntushobora no kuvuga ibintu byabereye mu Rwanda we tutavuga Abanyarwanda. Reka dusubire kuri Nsengimana Nkiko. Muvuga ko iyo raporo hari ibintu byinshi ibuzemo. Nabisoma mu Gifaransa kubera ko mwabyanditse mu Gifaransa. Le rapport est émaillé de manquements au niveau des faits, de la présentation chronologique des événements, mais aussi au niveau de l'interprétation. Mbivuze mu Kinyarwanda ubwo ngubwo ibuzemo ibintu by'amakuru nyayo afatika, ukuntu ibintu byagiye bikurikirana mu ngengabihe, mbese mu matariki n'ibindi, nanone no mu kubyumva, mbese mu kubyumvisha, mu kubisobanukirwa. Nk'akantu gakomeye muri ibyo bintu kambere kaza ku isonga mwabonye iyo raporo itadoma ku rutoki wa mugani w'Abarundi na gaki? Hari inyandiko twakoze, ni inyandiko navuga izinze. Turacyakomeza gukora ubushakashatsi burambuye. Harimo ibintu byinshi umuntu abona tukwiye kuzagarukaho. Harimo ibintu byinshi rwose bibuze. Wavuga yuko ntabwo tuvuge mbese nko kuva muri 1994 ubona uruhare nko mu Rwanda ubwarwo byonyine honyine. Ntabwo wumva uruhare nk'amashyaka ya opposition yagize muri iyo kuva muri 1994, kandi nabo bari igice kindi kitari Habyarimana cyangwa kitari Kagame, mvuze mu magambo makeya, nacyo cyari gifite uko kibona ibintu kandi cyakoze ibintu ku buryo bihinduka, ku buryo ibintu bihinduka. Urwo ruhare rwose ntirugaragara kandi uzi ko guhera muri 1992 mu kwezi kwa 4 opposition niyo yayoboraga guverinoma. Reka tubyibutse aho ngaho nanone, reka tubyibutse Nkiko. Minisitiri Nsengiyaremye na Uwimana nyuma niwe babaye ba minisitiri ba mbere. Bashingwa minisiteri muri leta, yewe kugera naho tuvuge n'ibintu byerekeye ubutasi mu gihugu, hagati mu gihugu byari bishinzwe abantu bo muri opposition.
umwe wari ubishinzwe nk'ubu ngubu ari aho ngaho ari mu Rwanda niwe perezida w'inteko ya Sena mu Rwanda. Urumva nk'ubwo rero kuvuga ibyo bintu byose ibyo ntubivuge ikibazo cya opposition, ukuntu abantu ba opposition aribo bapfuye mu ba mbere nibo bapfuye mu ba mbere nubwo bayoboraga leta bayoboraga guverinoma bapfuye mu ba mbere. Icyo kintu rero kubona kigiye ku ruhande ni ibintu bitumvikana. Ikindi ni uko abafaransa bari mu Rwanda, yego iyo urebye ubona abari bashinzwe ubutasi baho biberaga hanze, amakuru yabo yose bayavanaga mu Buganda, yaba batavanaga mu Buganda bayavanaga mu Bubiligi nibwo bwayabahaga. Ariko urabona kuva muri kuri 1990 intambara iba kugera 1994 uzi ibisasu byaturikaga buri gihe n'iki, mbese hari umutekano mukeya. Nk'ubwo hari aho twabyanditse tuvuga hari inyandiko abafaransa, abantu bagiraga inama abafaransa, urumva ko niyo mu bintu bivuzemo n'icyo bagiraga inama abafaransa, banditse berekana bya ibisasu byagendaga biturika hirya hino icyo gihe cyose, berekanye ko byinshi byari bya FPR. Icyo kintu ntabwo bashyizemo muribuka mu kwezi kwa kabiri muri 1993 FPR yagabye ibitero mu Rwanda, ishyira abanyarwanda bo mu Babyumba na Ruhengeri hafi miliyoni rwose baza kuba mu nkambi z'amafuti hano za Nyacyonga. Urumva hapfamo abantu 40,000. Ibyo bintu ntabwo ubibona. Simbizi ubwo none se ubwo uruhare rwabo urabona gupfa kwa Gatabazi mu kwezi kwa kabiri 1994 yego byagenze rwose, igihugu cyarahubanganye hose cyane cyane muri Kigali kubera umuntu wari upfuye, kandi bizwi neza umuntu wamwishe yuko byagaragaye ko ari FPR. Mbese hari ibintu bigaragara bikomeye bituma buretse gatoya raporo igenda ibishyira ku ruhande n'ibindi byinshi cyane. Mbese hari ibintu nkiko yego ndakumva kuvuga ngo byaragaragaye ko ari FPR yishe Gatabazi, byagaragaye gute? Ninde wabyerekanye? Hakozwe nkete mu gihugu hakozwe nkete mu gihugu rwose, ya gendarmerie yarayikoze, kandi byagaragaye yuko aho yari avuye mu nama muri ya hoteli umubano iyo nama nta wundi muntu wari wayiteguye, niwe wagomba guhura na FPR. Urumva bamwica arimo kwinjira mu rugo. Yewe ndi mu bantu ba mbere baketse yuko yishwe na Habyarimana, ariko nyuma izo raporo zimaze gusohoka umuntu abonye koko ukuntu igihe cye cyakoreshejwe, natwe ubwacu tugera ahubwo turabyemera, kandi nanjye nari mu ba mbere bavugaga yuko atishwe rwose, ko yishwe na Habyarimana, ariko byagaragaye yuko yishwe na FPR arimo kwinjira mu rugo. Hanyuma ibyo byose kuba bitagaragara muri raporo y'Abafaransa nicyo cyonyine gusa mwanenga, kuko ni uruhare rw'Abafaransa muri jenoside, ntabwo ari uruhare rw'Abanyarwanda, ntabwo ari uruhare rw'Abanyamerika, ntabwo ari uruhare rw'Ababiligi iriya raporo Duclair ivuga yibandaho. None se ubwo ibyo byose izo ngero utanze zitari muri raporo ye birahurira he n'uruhare rw'Abafaransa? Biratangaje kubona muri umuntu abona hari igitangazo kirimo cya mbere kubona ibyo bintu ntaho bigaragara muri za archive. Ni ikibazo. Nakubwiye iyo raporo, nk'iyo raporo y'ibisasu yakozwe Abafaransa nibo bayikoze, wavuga utese ko batayifite iri hehe, kuki batayishatse? Kandi hari inyandiko nyinshi z'abandi Bafaransa, kuko gushaka amateka ntabwo ugomba kuyashaka muri archive gusa, ugomba kuyashaka ahantu hose biri. Archive babahaye cyari ikintu kindi bagomba gukoresha
ariko batibagiwe ibindi biriho bisanzwe bizwi. Urumva rero kujya muri ibyo ngibyo bagahera muri za archive nazo zituzuye, kandi izo za archive nazo ntibazishobore kuzisesengura mu ngengabihe yabyo, ntibashobore gushyira neza rwose ngo batonde amatariki neza ubibone igihe n'iki habaye iki cyabaye, dore abafaransa bakigizemo uruhare. ubona rwose uko gusesengura kwabo hari byose sengura ubona ari byo, ariko iyo ubona nyuma ibyo bavuze nuko bashoje uravuga uti uko bashoje se guhuriye hehe n'ibyo basesenguye. Inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Reverien. Harajye numvishe kuko biratandukiriye cyane. Ntangiriro y'ikiganiro avuga ko muri raporo y'Abafaransa bakoze ku ruhare rwabo muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bahamya yuko ngo hari ibintu byinshi bitarimo. Nyamara jewe mbona icyari kirimo kigaragara kuko ubwo barabyiyandikiye